kandra ko na ene message so ko be ko ko kwa ken ko manya ene kiwe ase ritukeriga nchenkoro kwa Clinton Ondige Wilson Makoli kuro asensemo yomono bwe manyere karansoke abanento ikomaid Karibu sana mwancho morigaria bone mesekyo nga chinsa nyobot kobega togo chaka kurwa se bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii ase abamenyi habo bare ase para eyo gandrete kwaga chogwe kebirango bielami korokoro sensemo ya marani ititi ya chigosoka sensemo ya nyakoe ni gobono murubiro yo gandrete kone kiwaseboniga abamenyi habo bare se chinseme choba so kirina gotebenchira omo contractor uyo kwaga cheparo ya gandrete kone kya emerobiro yaye nigera senchire taringia asikiringa niga gandrete kundiria abamenyi be semecho abamenyatange na sechipara asikiri bagotebanga nigo akorosie pare yo aso wanchire muri kito Daniel Ontiri na tarase chinsemecho roboti ro ya senchire wikran ase amagendero yo korosigwa na kobekwelami ase para ya kurwa marane goikanya koe goetira ititi ase bunge ya Kitutu Church North meye county ya Kisii ayo hagokerwa na bange echingaki haikirene tarro ensemo yabamenyi kurwa ititi ase ward ya marani abarenge no burobo nene ngo besokya na kwemurunganiria enchira borosia wepare yo bokoreka nakolengana na barabo enseme monigo ekunirirwa chingaki chukogaligwa wepara ase bakagerete buna ekegendrete n'umucheso bogasusu no gancho egati yabalia babwate na balia batabwati abataka bagendrete kuniririrwa abanjiniya bagotenete para gabagocha bagende side ya mutoko beka chivutie omunjiniyo ko beka chivuti chikolengana ichialengananire abatajiri basukie bite babekera ngao kera babekera ngao abanjini bali bachicha mambi ke bakorema baswa chisuba baisa jaso emejime ke basoire mejimbe bae kugentoke ke babeko muguko basinyikoleme para boronge ke bagocha kolema bale mabukengeka batigasigete batumatuma oinoro mujandorega iga emigonde nde bagotagoria abantu eyende bali gotagora asengenjo yechibesa kere para yansete yaikera ase ekogenda chikombo enjera ya moyo kuorkinga abantu mbarekero kende basikirwe barabumugondo botatakiri kolemo n'abantu bande bintu byabo mbisalira injera nakitoko besanyaniramo 20 piko ramekanga into twanje te pareremwe nturigo teneni para utaeta magenderero ngeko era sande pare kwenda yalingwa asande yali muiku karokanege ntongere ya etete gatia abantu bagakunigwa batagete kweba kurwa se side y'abantu abungateremo wabaire toko batebinga ya tolemere para bune ko bekire chibuti bangire mpata tiko korobo rero twatebanga ya igento to kore tobo morembe na kiaro lekane chibuti chinguswe pare torore ase ja begetu eremwe chakirwaro bakania abateneri be pariga inse yoborai bomubunge wensemeiga omosiki Jafeth Mukayanya kundi gutukwa elio koleta obwegenu ase mirimo eyegendrete ase kirenga yokobekelami wetani kilomita 50 mo nanye ase Kitutu Church North para ere yo montonde bwensi teri yane go chakoba mete yane ya tokore tune yane ya hare injera ajieta asara lakini bonde se para sa bantu bande babegete bintu byabo para bumbari ko takabikunu one ngento ngotebaniki tie serikali egaya na mangana tokonywe onyoro yo omontore para onye kimbegete bintu byane para esaidi ya mate ose esaidi ya ruguru asomokito bwikira ensemo yabo nigo twatumira nabamenya baiga batigara bare no gosemeria buno bunire baiga bukagire mbuche koera nkurubuthirigeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrane nguruko Daniel Ontiri
Wancho Moriveria togoska wosia sorobot rondi nigabara inse kiombe kia matatu Workers Union kurwase county ya Kisii inse yomurikyo monne obokurwase county ya Nairobi Maurice Oduor bara igikaro gyoko barentamo na kubwata ko bosemya gochia sabarundi na bego chi conductor ase sector yobune nchire ya moyo kuriya goikirania obokora diborobya na bego kwaneke buna union yo yabo nechiko gendra ase nchire ngi murikito brand ya kundi no ngase chinsemecho robotiro ya ase nchire yoikirana Barai inse ye kiombe kia matatu Workers Union bakoragu no mulikyobo omonene Maurice Oduor nigo bara igikaro litukolia lero likosemia abagendia chigali amone chikondakta ime county ya Kisii obuyabo kwelikia ase union eyo igikaro ekyo geikeranwa no munyakerogo bwabakoliye mirimo ba matatu ta yobosombi nigo batebona nigo barachikubwoterana n'abarundi abekigali nabo igo abakondakta Kenya engima ilikoenekia buna nkobwaterana bale ilikokinia sector eyo nigo boigo babulia abagendia kigali nabo igo chikondakta Kenya engima koenekia buna nkonya bale chi insurance gendo twakwanera abantu bapara aba drivers basaba conductor igo twebire asema ya insurance lakini bane mikakati twabekire nali gusaba aba drivers baitonga igakobe nsemo andi tigawashumu aseri shirika bune riri nene rimanyekaine Kenya ngima na isiko ya Kenya insurance totagetenga mo driver nayo twali insurance yao nayo baru imeyega yakogenda usikorege insurance ange chance mo driver tayo ase insurance ige mikakati yetu abekire twatebire totagete aba drivers naye otokoyo mobo asaba ndoria bakona ja insurance nambende twakwanire na kitugo gukora umukutano manene bono gakara abantu Kenya ngima no gocha gukora igabusi ase ensemo yae Jared Mochere uyole muliki ase union eyo ase county ya Kisii waigo nigo agokera oikirana kwa barayabo ase county ya Kisii abo ase abuli abagendia bonsi bekigali ime county ya Kisii osoa ase ekiombekyo elioke bakonye ase amatuko alebosio wana nkora neringa abarayi baito bakuru Nairobi mo especially secretary general yotana goikaga ikiri tukoria lero tobe no mogoko nga naendinga Gusii yeito tubwata barayi buna bone chairman ya national igakuru ese obole mugwito wa Gusii ari no bansire litanga kabisa gwanso mukutano oyo isaba gaba kubwa abe union wansire mukutano nga Gusii nerere the most improved county asoko steerhead union ko yanda mutwe ase ensemo yae Maurice Oduor nigo abolia chintera bakoba maiso anene mono lituko lyankyo ekero barachie koirania aborokigwa ase chiskuru ao maiga yerusa enke koera nabo twari twase mukutano yego kucha sensemo ya Gusii ndo tokere melinga mbia mono ase ngenge bato kalipisha buya ali mechi yonse okagenda wakalipisha buya lakini ene mbatu ali gani buya twagamba yalenga mange nabo tuomerana angechi county 7 kuru Kirinyaga Kiambu Nairobi Nyandarua kuru Gusii kuru Machakos in fact twa soma niye amangana manene igoro ye union mono ntinarenge koreto mutisha ukiase abasubati ababake tigakuganya goikaranza korenderwa woniga lazima utitaidi oligie mogaka gako ligina yengoligiore abana baitu bagenderere maana ambao tumekuja kujadiliana hapa kubwa kwa itakuwa ni ushirikiano kati ya county viongozi wa county chama cha kutetea maslahi ya wafanyakazi matatu pamoja na ofisi kuu ambayo county hii ni branch ya Kisii ndio iliyoitoa kuweka mamlakani mnamo mwaka 2022. Kwa hivyo mambo mengi ambayo tumejadiliana kuhusu mambo ya usalama barabarani county viongozi wa county wameelezea mikakati ambao wameweka hasa kuhusu mambo ya ushirikiano na serikali ya county na kuhakikisha kwamba usalama barabarani unapewa kipaumbele na vile pia kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu ambao mara nyingi wanatumia matatu kusafiri kutoka nyumbani kuelekea mashuleni na kutoka shuleni kuelekea nyumbani wamesafirishwa kwa njia sawa na kuhakikisha kwamba wanafika kwa njia sawa pia katika ushirikiano. Ginko ripoteli egetaseni kia getembe korwa ase county ya Kisii.
Eriatariane Brian Nyakundi. Tukoskabosio mwancho morigeria mwanasiasa oyo masirita Wycliffe Otiende niganyar ko baga kuruko bole gochasa bari bonsi bage siasa bari bachorere ko ene kyabuna nkobeka bare emiroberio yogo chiwikirani obakora liboro buyana bega magandra gochasa bananchi bari banyatu ko babako bakira chikura nigarengi ko yakwana iga asumo iga boko ene kya ugosangireria ugokonya ekanisa ya Nyamagesa Church of God yogo toka se wodi ya kyamo kama bunge nyari bari masaba ase county ya Kisii buna gotumanyo muri kito Gabriel Nyakundi. Mwanasiasa Wycliffe Otiende nigo aganiria barayi anene mono bari barasabise gukora amagendero eriyo gukonya abananchi kaukwana chingaki cyo gucangire ekanisa ya Nyamagesa Church of God nigo aganiria barayi kuika ange abananchi eriyo kubenekeria amagenderero bade abarayi baitu bagusi bakorera abananchi emirimo abangina barosire nyendiria abarayi baitu bagusi tochorete bagocha asibuna gaiga tange nyombe yo monene yaerire abarayi bertu achorete muika abantu bari babachorete ange elinde mokole gasi ekara dogo chiko mwaka bwechiri 2027 abarayi abakara mogoja goja gote yabananchi ngande mutete muira nase gasi jebunge ntorigererie nganga skimu akoleira abangina abachandikete kaiga asebaigo asegetira abasae anene mono bali batabwati ebibande kwenekia banyorire elioko chikochora abarayi bali baraganie ode chisukuru mwanje babwate bibanda esengenjo buno mogusindo tote tokwane ngana yamo nande ko chimotuga antu bwate segi yo mogusi elinde ba moto bwatera namo tosugumo mogusi motu into bwate umwana itokoro ku Fredi Okengo Matiangi nere ngote ya antu bamintu momo sabere nere buna ko ibanga gocha nere tiganya sa mokonye asakara ali America buna gocha asebaigo abakristo kurwa sekanise yo bagokera obokonyi bw'omwishimiwa Wycliffe Otiende oboko bakonye kanise okuna kukware ko bugusaba gwitu gocha sekanise ngambia mono aende mbia mono asenge jogo sanga naintu na ende egaswa kolire ningi ya Nyasaye agarato mwaga chire nyomba ndo motende uyonyoreri bagari ogoika ntware kumuganiria maya Nyasaye gakomokonya 2027 na ndagendera ko kunyore kanise mbare ngabanchire bia mono Nyasaye timosabera naende ngakiende okonyora akonya abangaba ebiabuso nyombe kuna kobebuse banyebeke ebebiya Kingo reporter geteseni wanchite kianda gikomike gitembe kurwa sekanisa Nyamagesa Church of God yugutoka ase wodi ya Kiamokama ibunge nyari bari Masabe County ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriela Tukoskabosio mwancho morigerio muraibwense ya Kenya Muske William Ruto nigo momochire omugavana bwe county ya Nairobi na bwe serikali ya county yo asokongusano gotindo kukoyene kiwasa matukabwangwe egatie serikali ya county yo abwe kyombekeri getendete chinguro chiga chomo robestima cha Kenya Power asiyerete eubiko bekwa isko yechiabisi cyo kwana sekanisa AMO haya Jesus Winners Chapel Roysambu me county yo nigo Muske Ruto bwe garuro koboye go chiasa bananchi kwene kyangwe esoke bara sobongerio kwerikia inse yo muyeboko bwatoko bokonyi bobo bweno Social Health Authority unagotumanya muri kito Catherine Kwamboka Asentunde ntangani kegimani go muraibwense ya Kenya omuske Daktari William Samoei Ruto akwaneire okongusana na okukwabere ko kwene kiwo igati ya serikali ya county ya Nairobi amone kampani ya stima e kampani ya Kenya Power. Nairobi nilisema ndio capital city ya Kenya. Haiwezi kuwa mahali pachafu. We must give the true face of Kenya using Nairobi, and therefore we're going to work with the leaders of Nairobi, from the governor, the members of parliament, MCAs, together to make sure that Nairobi becomes the true face of the Republic of Kenya. Kaukwana asekanisa ya Jesus Winners Ministry ensemo ya Roysambu e county ya Nairobi nigo Muske Ruto amochire mugavana bwe county ya Nairobi Muske Sakaja asekitambukiro ekyo nabo igo komotonya asekitambukiro kyaye kyogosaba abamenyi be county ya Nairobi amabera. Juzi walifanya makosa. Nikampigia huyu gavana simu. Nikapigia wale wengine masimu. Nikamwambia sikizeni. Haya mambo mtakoma. Na nashukuru gavana aliomba msamaha kwa sababu ilitokea makosa, na it takes
a courageous, strong leader to say, I'm sorry. Asensemo yaya nigo Mugavana Sakaja ane kebuna amangana yonigo agajanire nabo igo osaba abantu be county ya Nairobi amabera na goteba ingana bunerio tirigo chikwena kiwa ase e county hiyo. Unajua watu wangu wanakuanga watu wazuri. Hawananga maneno. Ni vile tu unajua wiki iliyopita walifanya makosa mahali. Si mnajua? Si mliona ile makosa walifanya? Na hiyo sio njia ambayo sisi tunakubaliana nayo. They did a big mistake. Mimi naomba msamaha kwa niaba yao, mambo kama hayo haitarudia tena. Chinga kechicho nigo Mugavana Sakaja asaba Kenya kogendera kweri kensi moroberosha bunenchera yamo yokonyora obokonyi anene mono chinga kichiri bakwenda chinyagitari. Mimi nawaomba social health assurance SHA, mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Kwa kila mtu ambaye atajiandikisha kwa hospitali aseme ni hii, kama county napata pesa, whether utakuja ama utakuja ile insurance, ili wale ambao hawajiwezi kabisa wataweza kusaidika. Ngane yo nigo yasegeto no muraibwense omusike Daktari William Samoei Ruto yote babuna nigo moroberio universal health coverage ora chego ikirana nainde okoremere mobunega neire nonya ko kunyagwetira amakongo ayari amanki. Lakini nimesema ya kwamba kila Mkenya sasa awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, atakuwa na bima ya afya, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia, sababu it is the biggest program tuko nayo kwa taifa la Kenya. Pengine itachukua muda ishike laini, lakini believe you me, it is going to work. Muripotre Getembe, Njeriane Catherine, Kwamboka. Tukoska vose mwanchumu warigeria muri kemo nebo ikiama ya Jubilee Mheshimiwa Jeremiah Kioni niga kwaniro kuganya kukororo kwa babwatani inse kiama kyogweso kya subonge na kwane kyangu ikirani bare obochori bore bobwana no bobwasio kwa sechinse mo chama shinani kere kiama kogenda takuyarigania osio bobochori bone bo mwaka bwechirubere 2025 nebere kukwana se county ya Kajiado niga tebire bune kiama kya Jubilee niga sabomo ya nchiranire kubwatoke ticket yogo chakoriga oboraibuense ase chikure cyo chirobosio cha so Mheshimiwa Fred Matiang'i. Mpaka leo nasikia mwingine pale anasema hakulipwa. We didn't even have agents. That nonsense we are not going to allow it again. Not in Jubilee. Mtu aende akajipange huko na hiyo maneno. We can't allow. Tunaambiwa kuna zoning. Sisi tunakuwa Uhuru is an honest man. Kama itakuwa namna hiyo, Matiang'i ametoka na 32%. Na Tepea naye ametoka na gapi? Na hata kwa Ruto Matiang'i atang'oa. Kwa sababu si kusema ati kwa sababu wametoka kwa Kipsis wote wako kwa Ruto, hapana. Wao pia wanataka kiongozi ambaye atatutoa kwa hii shida. Si Uhuru ndiye party leader na mimi sasa ni deputy party leader. Kwa hivyo nikiwaambia I am telling you with authority ya kwamba we'll have free and fair nomination. Hii kiti ya president candidate ambaye ya Jubilee atadeliver. Matiang'i atadeliver. Maana Matiang'i yani ni national figure. It is a national figure. Kwa hiyo tukishikilia huyu Matiang'i kwa kweli atadeliver. Na tutakapokuwa na presidential candidate kwa kweli chama ya Jubilee itakuwa imeinuka. Tukoska vosio mwancho murigeria Mheshimiwa Raila Odinga niga ruro kuboria gocha serikali na boigo ebyombe ribitenderete konekia obotuki na boige bigambero konekia bunangwango ibire meroberio yogocha kogochkonya chiamate na boigo egatia basai bari babwatiranetigwe asokorobekano kokoenegetigwe asense ya Kenya omwaka weta okwana ase county ya Mombasa kirare kumera na negatia babwatani bekiama kia ODM kurwa sense meyo niga bakire bogombia mona soko mwali bagabuno muraiwe kiama kyo kogendra gotwara chinkwana negati ya baraibande bache konyara kwa bako beka emiroberio irachi kokonye kiama kia ODM kwegandria na bego kwyarigania osio bachori bone bo mwaka bwechirubere 2025 na ibere walipata majeraha na wazazi wa wale ambao waliuawa ile mwaka wa 2023 wakati wa ile maandamano ya Azimio na ya mwaka jana ya Gen Z. Nataka wapewe ridhaa au jamii yao wapewe ridhaa. Hiyo vile vile ni sharti ambayo sisi tunaweka, tukubaliane. Lakini muhimu zaidi ni ya kwamba yale maneno ya kome
yasikiwa inaendelea katika taifa letu. Hawa wanachama wa chungwa wa hapa Mombasa wameamua wakanipatia mimi fursa niendelee na mambo ya kufanya consultation. Wameniunga mikono. Kwa hiyo mimi natoa shukrani sana kwao. Asanteni sana. Tokandra sio Mwanchumo tani asikia makia ye kurwase county ya Mombasa niko banyarko bagwesokia na korkyo gotogo kira imeroberio hegendrete koenekiwa na nemono kubwatikana no kubwatirana igatie kiamekyo ya ODM na boigo kiamekyo kia UDA sabono bate bila babwatani kurwase kiamekyo ODM niko wasona na emeroberio ya UDA seba sabiro muraiwense hoyibo igoro muraiwe kiamekyo ya UDA koenekia bunango esokia ariko ya no mochando yo hirina barabo bachikoinyo ase chinsemo cha mashinani. Tumeona umeshikana mkono na Raila Amolo Odinga. Tumefurahia muungano huo kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu wa pati ya chama cha UDA, na ule muungano uliouleta wewe sisi hatutaupinga, tutaufurahia. Tunasema tuko tayari kufanya kazi na wenzetu, lakini tunasema huu muungano uwe ni muungano wa service delivery kwa mwananchi, sio muungano wa watu kushirikiana kuchagua wizara au kuchagua ma-PS au nafasi za kazi za wao kama viongozi walioungana na wewe. Ijapokuwa tunakubali uhusiano wa UDA na ODM, president akija hapa lazima watu wa ODM wa UDA wahusishwe. Hii kasumba ya ODM kuonyesha kwamba wao ndio wanasimamia progress za president bila kuhusisha, na tulikuwa na structures hapa. Tuna chairman Samir, ni lazima Ali Sanjo, Abdul Samad, president akija hapa ahusishe chairman wetu. Wewe kama CS wa Kenya nzima, na wewe ulichaguliwa kwa sababu ya serikali ya broad base, na umewekwa hapa Mombasa County utusaidie kama wananchi wa Mombasa. Ikiwa Mheshimiwa Ruto atakuja hapa Mombasa, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, wacha ubaguzi. Sisi pia tuko ndani ya UDA na tuko na kura. Tumempatia Ruto kura 44% kwa sababu tuko na nguvu zetu na tuko na uchungu. Na ikiwa mtatutenga, hakuna mahali ni Mombasa County ati kwa kuna kura itapelekwa na mwanasiasa. Mwanasiasa wanaungana wao kwa matakwa yao, hawaungani kwa matakwa ya mwananchi. Kuskabusio Mwanchumo rigari mokonyi vumuraiwense ya Kenya Muske Abraham Kithure Kindiki nigo anyarko baga kumirana negati yabamenyi bense ya Kenya bamenye tase enseria ya Namibia bune asoko bayira emiroberia serikali ya Kenya gendate kubeka yuko baikiriyo bokorari borobya abananchi bense ya Kenya bamenye tase chinse chisco nigata irubone serikali ya Kenya kwa kwenekia una abananchi abaiga bamenyete ase chinse chisco nkonyora baro bokorari bwa serikali andamono gwetera sensemo yemitandao Head of Protocol Office of the Deputy President. We are constructing 400 markets which we will hand over to county governments. Again, that is a process which is underway. We are doing ICT hubs, one per ward. That is one area where we are behind schedule because we want to do 1,450 and up to now, the ones that are operational are only 272. Pillar number 4 is job creation. Every year, about 800, between 800 and 900 young people leave school or college. The economy has been absorbing about 200,000 every year. We are staring at a crisis. At the moment, about 6 million young people do not have either jobs or income opportunities. We have 3 programs, Kazi,
kwa ground, kazi mtandaoni, kazi majuu. Those are our pillars for job creation, and we mean business. Mancho Mulgeria hoikira wono tuikira mwerio weme sayikionga chinsa inye ase obutuko boiga nabwo nona nchengo ikira omweria sogosanga naye no gosaba kwaninga kwanyare kobako gotwara obutuko buru byaso kwimanya ayagenda ida sensemo yamangana maya semesa yikionga nabwo kwimanya yagendrete asarongorega rwagusi na gwetania somorberio bwege ikarongo kwakira mya mona sokwira chinga kichiago nabwo gotumirana nanda sembeo elitkoria ankyonya sae kawancha nchenko ko Clinton Ndigi Wilson Makorina ronkonya kurwa sensemo yomono gwemanyerio kuromega yechi kamera Wilfred Matundo na baigo mo director na Havila Kariri kurwa studio ya kabero ene kiria mario gingo chara senchirengia kono mwancho murigeria kogotigera sembeo moroberi bomo burera uyokore ntwa sore nere Lucas Mogaka kokumanya aya ene kiwe kurwa sechinsemo anemo na sensemo ya siasa gendra kwego ketore butkobia abigo gendra gutwara burigerio ya bimero biregendete ya Getembe TV.